عشان نعرف نعمل قهوه تركي. في ناس كتير بتسالني القهوه التركي بتتعمل على الستيم ازاي. الستيم اللي هو ده اللي هو البخار، هو القهوه التركي المتعارف على القهوه التركي اللي هي البودر بتاعها ناعم، ده المتعارف عليه ان هي بتتعمل على النار او على السخان اللي هو البلاطه اللي هي سخان الكهرباء او الرماله او كده. فاحنا بنعملها على البخار، والموضوع ده انتشر دلوقتي يا جماعه. موضوع البخار ده والمكنه اللي واقفه على الطريق والعربيات، وفي ناس كتير بتبقى عايزه تحط المكنه دي في المحل بتاعها. فاحنا حابين يعرفوا القهوه بتتعمل ازاي على البخار. هي بسيطه جدا وسهله، فاحنا هنعملها نوريها لحضراتكم دلوقتي علشان اللي عايز يعمل قهوه يعرف يعمل القهوه ازاي. بنحط السكر بتاعنا حسب الرغبه طبعا. السكر بتاعنا حسب الرغبه، ممكن يبقى معلقه، ممكن نص معلقه. القهوه او البن بتاعنا معلقتين ماشي. وعايزين نتقل شويه، لو عايز تزود البن زود براحتك، عايز تنقص نقص، تمام. وبنضيف الميه بعد كده، بنضيف الميه بتاعتنا ونعمل حسابنا في حاجه مهمه قوي عايز اعرفها لحضراتكم. انت لو هتعمل فنجان، لو هتعمل الفنجان ده مثلا، لو هتعمل الفنجان ده بيبقى الميه اللي انت هتحطها في الكنكه هنا مثلا تيجي لتلتين الفنجان او لثلاث ارباع الفنجان، لان الستيم ده بيزود المشروب اللي انت هتعمله هنا، بيزيد هنا. لو انت هتعمل في الكوبايه دي مثلا يبقى لحد هنا برده كده، علشان تبقى لحد هنا معاك، تمام. لان الستيم ده بيزود الميه او المشروب اللي بيتعمل، بيزود كميته. وهنعملها كده، هنخلي الستيم ده، نخلي ده الوش بتاع الستيم ده على وش الميه هنا، او على يعني يكون غطسان سنه صغيره، بحيث ان هو ياخد هواء من بره يدخله جوه المشروب، ياخد هواء من جوه من بره يدخله جوه المشروب زي كده. زي ما انتم سامعين الصوت ده معناه ان في هواء بيخش جوه المشروب. فعلشان وبعد كده بنوطي وبندور كده بس علشان لو فيه بن راكن ولا حاجه يكون داب معانا ويستوي. قد ايه الموضوع سهل وبسيط، بس زي ما انا قلت لكم. بس اهم حاجه برضو الصدمه الاولى اللي احنا عملناها دي. وبنمسح الستيم بتاعنا طبعا، علشان الستيم ده الخروم اللي في الستيم دي ممكن تتسد من البن لو احنا سيبناها، البن هينشف فيها فهتتسد، فلازم ننضفه كده. بناخد البابلز بتاعتنا كده اللي هي الفقاعات، تمام. وكده القهوه التركي طلعت، ما بتاخدش نص دقيقه بالظبط ومستويه وزي الفل. بس اهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجه الصدمه الاولى، لازم تفتح الستيم على الاخر في الاول، تمام. بسم الله.